Jotrono sanja kaham khaklai kaham tongmaina hanai kaisa belaino nangkungmani koktuma tugui phaika obongka MBB University o Kokborok Assistant Professor tlangna hanai je advertisement nongkhormani je exam namani je answer ki phai kwbangma answer rok gondogul tongmani kwbangma answer rok challenge rlaimani aboni final answer ki nongkhorka tinike borok soy result bo reirika sab qualified for interview ni bagai sab ringjak khang jeng phaiya abo naine legra nangke belai na koktuma kaham tangke sereng tongnai rokni bagai tabung je student rokni bagai ingangke o bisini chimino borok MBB University o Kokborok MA porinani bagai sep manana hai ma tongo tang ingangke interview ni bagai final merit list no ni mana nongkhor kangke interview te bisi deglak kangke chini bagai belai no koktuma kaham kaisa जों university central university o जों porinani MA Kokborok porinani sep manmani tabuk जों hai MBB University Tripura ni government ni university eba amuk state ni university o jaga जों tabuk Kokborok as a postgraduate subject eba MA subject hanai जों kaisa manani thangi tongka abo datinongan haima tongtang gangke interview nawi nongkhonan chimi tongsiu gangke phai जों nainai legrana sab qualified engka khorok busuk exam rlaikha angke belaino wana ma singsa tangi gangke ang je asamani ang je kumani abo hai asuk inglia haima tong tangi gangke tebo pasang na tongni tebo interview ni bagi call mana ni tong mani ga asak manlia amo tini 5 June tini जों saimana World Environment Day tini जों bufang wafang kaina tong mani chini poribesh chini hafa no जों thangi narna ni bagi ba walo जों tini bufang wafang kailayo school college joto kwbang ma jaga kailayo ke amo hai dino borok ni final merit list eba interview ni bagai sab ringjak जों nailegrana assistant professor in Kokborok haita Maharaja Bir Bikram University o amo February ayang January rogono publish mani advertising ke tini borok mark busuk man laika not qualify mamung burung haita qualify khorok busuk ka जों tini abuno naileyan haita ke je puila ek number form fill up khlai joma ranai bo tiki jada kha oh very lucky ek number haita bini rule number 26001 bo man kha 52 bo qualified for interview nicho nge bo interview o ring jakhang ke oro जों saimana chaita post gaine you are kaisa SC te kaisa ST o haidang kamu you are kaisa dangkha you are kaisa na ba da okay ST kaisa you are kaini SC kaisa am haike post telang jaknai total 4ta post karni bisingo khorok busuk qualified engkhaba interview ni bai ringjak angke oro khoroksa जों nokha 52 mankha 100 bising 52 mankha bo qualified for interview ni bagai ringjaka ingke o 2 number no khairuk susu gatang ingake botai 75 paisa ni bagai bo qualified inglia rumato rokha bo kintu negative marking tonga ro minus thangja jawi te kicha ni bagai oh jidi jaja lia ba tikilia belaino khairuk susu ungkha getai rok to 42 21 35 28 rok manla jakha 21 rok 47 oh not qualified 45 53.75 orote kaisa manpiu ka 26024 qualified for interview ni bagi boring jakha bo 53.75 man kha gayang to maya ko ngarte khoroksa manpiu ka bini sitese kabang 26032 bo 54.75 qualified for interview bo te khoroksa so jora जों khorok tam nugui tongo tai to not qualified asuk bangma wana ma singsa asuk da manlayang laila ha wana ka haita asuk kwbangmani bisingo जों not qualified mangsi manai tongo 48 te kisan bagai te 57.25 qualified for interview bono high yang thotongi tongkha 26042 qualified for interview bo jotena high mark mankha
Inke te khorsa 55 inke chunta du pajona qualified for interview amke 55.25 amabo interview ni bagi ringjakha chung pajona manai tong of na had not qualified 16 je manja jabo sabuja ningja jakha 16 22 20 orka 14 se of pala 14 se mankho inke 14 manai rok ko tepsi ke bangma of busu 14 malai kha 14 ni se tep jan kom jani tong ke yang teo yang ke orang ke 46.75 having PhD degree qualified for interview as a yes per UGC regulation 2018 among ke very lucky sini biplop PhD tongmani bagi bo written exam 50 kali ya hyphen bini PhD degree tongmani bagi bo interview ni bagi ringjakha itu interview mungkin tu bodoh PhD tongmun bagi bo man thang senai ngang ke bo na tahun sini congratulation tang ngang ke bo man sinai tang ke PhD tong khamane no sini je school je API school aja kaisa mark rok busu sam MA busu man ka BO busu man ka tai bini korok peer review rok journal rok teaching experience rok abo hakin nai total 75 type 15 85 ko 85 अब हैरौं ना type 15 से interview ni bagi mark nge to bini PhD ni bagi bo 25 point extra buin sai bara mani tong nai nge bini peer review journal lok tong ngang ke bono te ke bo gana o sogui nei kri bono te ke bo pai nei kri bo o jaga o mark main ya fano kununya কিন্তু PhD bini 25 point bo mannai abun bagi bo motamuti jo tini sai kuchu ko tong nai ek number point no tong nai haima tong haitangang ke very congratulations biplop nung na jaga o musango nini bagi no opus senam jari tong ma hai okay PhD ganang nang o kaisa university sa ngani bagi ba HOD ngani bagi PhD ganang ke mo musang kha khobo khorop sang nai nung na jaga thangtun ba motai rona ang suri nai nung na jaga asugui thun okay tahun sini no congratulations jefro interview rongi chakri man kangke nini bumung tong ngan hai ma tong hai ta bukha to ani hai ke sai tong to manan hai ma tong as post climate as PhD climate nang to history create claiza okay baro ro tong ko not qualified baro okay engkai sengoro sugoni soijon ado sajon angka te khorcha 50 te chani bagi nai ta 50.5 qualified for interview okay 52 qualified for interview 52 qualified for interview tai to tongbai taile krikha 150 jonani bisingo jung tabu lekhai nai khorok busuk tiki jaka asda kotin phai maklaikha asda mayang lai maklaikha wana masingsa 115 bising kam se kam 50 60 jonara qualified ngi tongnani ko kabat question batang maklai kha chai mali aita ha sungrok rok khai bahing kam saimia ang to rujaklia rakhang gang ke ang boda not qualified jaga khomja kam saimia to okay rujaklia rakhang ge ang boda ha ke unglia ni ma tong kam saimia haita ang ke to bo je nungman hingang not qualified okay or sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dozuna wana ma chingcha nga dozuna bisingo tabu chairjona mannai sabuni kepal ba SC jodi kring kai to SC kaisa seat khali tinjona singnai SC ni seat to kaisa ngo SC jodi SC candidate kring gang ke to तीनटा से सीट बा तीन जन से माननाय तो जैसे पाना मानथुन तीन जन पाना मानथुन एमए तो स्टार्टिंग थाना एमए तो चेंजागिन थाना इनके ताबु कॉलेज परि तंनाय जे ताबु 6 सेमिस्टर परि तंनाय बरनि बागै बेलाय न कक्तमा गाहाम बरम दा तीनो एमए खलायने सेप माननाय के कम से कम 30-40 टा को स्टूडेंट तो परिनानै सेप माननाय हायदा अंगे बेलाय न कक्तमा गाहाम जिनि सेरंग तंरानि बागै एबा जिनि कक बरनि बागै अम कैसा प्राउड फील खलाया माने खलाय मानो हायदा तां हिंगाके जिनि kokborok tabu belai laini laitam nanani jora angkapa nawi tongka haita ke omo
जों बेलाय दं थंमानि कक खलायो तांगांगा चिनि kokborok tabu university level sogisa chini kokborok tabu PhD level pai PhD pai nongkori tini chakri manti ngi to gom belai na tong thonani kok tang ke sini kokborok central university of frungjagai tong mane India ni kaisa language hanai India ni kaisa university of frungjagai tong ka kisani kokya ke tabu state level ni state university of frungjagan ka bo thung tong ma yang ke arbo chini borok chini busaboti rok poinani sep manana Okay, not qualified ni jora numero nor khata thigi tabu assistant professor ni government degree college assistant professor ni bagi kebang ma department ni pol science ni English Hindi environment kebang ma maths head rock assistant professor ni interview choli tongo aboni for tai kaisa fainai 201 da busen pus nei bising ni kok to ma manong ke amo pai khang ke tai lord kaisa fainai afro kokborok ni teisa assistant professor talang jaknai hanai जों खा खलायोबा जों वान सु तंगन हाय इनके आरनि बागै नर रेडी तंगायदि दिनै नट क्वालिफाइड फनो नरनि बागै आबो दा नासिं तंग साब साइमान बा इनके नरनि बागै आफा नासिं जां सितो बखाता थैदि नर ट्राई खलायदि सालजा नरनि ट्राई खलायमानि बथाय माननाय इनके अर नट क्वालिफाइ हनि फनो नों खाता थैदि निनि नाहारमु जे नाहारमानि आरनो तंग्रादि आमसुबाय बखाता थैदि को हायदा गरतन Sito as bangthaya Jaijona Hamani or SC Korza Tonke, Tinta Sit and Je qualified for interview. Very congratulations. Noro Township prepare Nadi, Kahamki interview lady, Je Kaham interview Rimanai, Bini Taloka Kuchang Naiba, Bona Azaga Suwinke, Ara Achuke, Lori Nabu Nanglias, Hala Boshorno, Aro Chakiri Clay, retired bars. Gangke kaisa high level kaisa gazetted officer post obthung tongmani ya ke borom mannai lokoni borom mannai lokubai sini jaknai norokni ajora phaitong gangke best of luck je tiki jarona norokni buskang interview ni bagi gangke tai serung tongna student ni bagi bo belai no poktuma ka noroko MA porinani sep mannai ke tinin bagai asung siton belai nang poktuma ka tinin bagai asung siton sini biplop don tewisa very congratulations anai or no pilai siwan hai ta ke buskango hai notification dog hai chakri ni khabor hai kaisa kaini class mana ni bagai nor na singi tongdi nor ani channel no like subscribe rok khlainya ni tapong di hai ta ke asenong siton jotono or ka